Pemirsa DPRD Bangli nyokong pemerintah kabupaten ngelaksanakan sistem parkir elektronik untuk pengelolaan parkir ring pasar-pasar tradisional. E-parkir kebuatan untuk melimbahkan potensi pendapatan saking sektor parkir. Wakil Ketua DPRD Bangli Ikomang Charles risampun mimpin rapat kerja sareng sawatara OPD ring DPRD Bangli Mausang. Paiketan dane sampun nguduhang majang OPD sane mapaiketan mangdane pemungutan parkir memargi skadi ring RSU Bangli. Nenten malih nganggen sistem manual. Nenten wantah ring pasar manut dane yening merisi dayang parkir kemargiang ring samian kantong parkir. Dane nureksain potensi sumber pendapatan saking parkir katureksain becik yening sayuakti kaklola pinih becik. Pengelolaan parkir nganggen sistem parkir elektronik tios antuk nincapang pendapatan talor anggen mecikang ayahan majang kramane. Nenten wantah mausang indek parkir ring parum inucap pai ketandane talor nguduhang Pemka Bangli mangdane nincapang pelayanan kebersihan pasar. Charles nyerahin saking bagian infrastruktur tambis samian pasaring Bangli rawuhe mangkin sampun becik. Nanging pelayanan kebersihan nyane patut katincapang malih. Dane taler ngaptiang di Sprindak nyelahin indik tarif sewa ruko ring pasar Kintamani. Dane mausang anudin aspirasi masyarakat wenten ketimpangan sane mepaiketan sareng nilai sewa ruko pasar Kayu Ambul sareng pasar Kintamani. Pasar Kayu Ambul nilai sewa ruko sawetara kalidasan yute nanging ring pasar Kintamani 3,4 yute antuk ukuran sane nenten doh mesai. Saking disperindak mausang nilai sewa ruko anutin saking appraisal. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.